makuye iya ko angka tau palamuran nyawa na melo pasolangi denulay mak balu-balu kinang kataw siryangi ati na melo kiringang ano makaleleng de natambus ang kataw melo pasolangi maka na melo papat diri maga denulay latu ito iyaro na rampe Imamul Ghazali nareko iyaro yala pangupu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali di dalam channel Al-Haji Bugis, channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama dan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirat. Marilah kita bersama-sama menyaksikan satu koleksi video ceramah yang insya Allah penuh hikmah dari Guru Ustaz Muhammad Yusuf Esos IMA. Tapi sebelumnya, sebelum kita menyaksikan, marilah kita mengirimkan pahala suratul Fatihah kita kepada Guru Ustaz Muhammad Yusuf agar semoga beliau selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, dan semoga apa yang kita dapatkan dari dalam video ini insya Allah berkah untuk kita semua. Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sinina tamatapana pang Allah subhanahu wa ta'ala yang hadir untuk pembahasan ta iwan newe meminasaka pengulongi tentang sampaja sunnah. Nasaba biasa pura ibahas tentang masalah waktu-waktu yang tidak dibolehkan sholat. Untuk yawan newe dibahasi tentang masalah sampaja sunnah. Iro sampaja sunnah Pak Bu, angka tu sampaja sunnah terikat oleh keadaan. Angka sampaja sunnah yang disebut dengan sampaja sholat sunnah nafilah atau sholat sunnah rawatib pasepina sampaja perlu mega rupanna pattarona taupan ritata rilalanna jumlah rakaatna sampaja sunnah rawatib antara sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi ia pendapat melo pengolongan dua telu rupanna hadis napake taupan rita. Nah sebab ia rohat desa kadat tasik dia taupan rita maka da ia hadis asah. Ada yang menganggap bahwa ini hadis hasan. Tapi iro tau pandrita liangi nangga iro hadis hadis lemah. Makotoro si balikan na kadangkala angka hadis angka tau pandrita maka dia hadis melemah
Tapi ulama yang lain justru makadaya hadesa mentendak. Jadi nasabah antara Hasan Sahih dengan Dhaif, dia na pulukku nabita tu. Pulukku mi ulama. Jadi akong ka makada hadesa malam dia tu na pulukku nabita. Istilahnya dia na pulik tania nabita tentu kang itu malam mana matanda na tania tahu pandrita mi. Naiya ko tahu pandrita na tentu kang ni relatif ni. Dia na mungkis sama turupaha pada mati je idi Pak Bu to. Angka tahu tu biasa tu makada iya ko yano tu Pak Baliang. Angka tahu makada hade iya ko yano dia na Pak Baliang tahu kanja ya tu. Gitu. Jadi kada tasi de makumatiro hadesa nasaba untuk malai si de hadesa nai pendek kedudukan. Nah, apakah dia hadis sahih? Makanya ya ko makadani teh sahih Bukhari Muslim merajin itu betul kan? Ya nakadana sahih Bukhari Muslim, nakadana hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, apalagi ku makadai muttafaqun alai ai matadan itu sama turusin itu pandrita yang namo ya tu ya wai matung kana pangewang berkaitan masalah ya sininna masalah ko agama na marembes mana lo ko rumatu. Jadi ya kong katau maka hadesa melemah nang kepacara maka dade maka matat itu hadesa mako memang. Jadi aja nana idi malah saulu ya to apa ya ko padami kong katau pa nang kagaga tajama natapa makada kenri dalelena tapodangi makada sapai gitu. Jadi kadang-kala kan idi na masyarakat tiga amalan tapada hadesa na sapa nanya roto ma pandrite riolo de metonang kaya tu nasuro ki makada iya sampaja sunna makoy hadesa na sapa ide magay na sabak de na palabangangi na rekode gagaw ko hadesa de gaw ko kita narunto makiro jadi tugas tay di masyarakat tanya sapa dalile mengamalkan dalil yang ada itu tugas na pacaramai sampai dalilena jadi makiro yana tu ampai ya kong kata podangi maka da mana dalilnya maka datanya jama-jama aku ya tu gitu tahu dame meni kadatannya aja mak tu masapa dalile ustaz selo mutanai yana tu nakada biasa guru ta iya ko na jama ni guru tambo dalle na jama ni guru ta kalisi dendreng na palabangan ni guru ta saada pigau ni na sabak de tu na pak gurongi ko de hadesa na maki itu jadi apa ya ini masyarakat galutan atau jamah tahu rusuk betul kan iya ro amalange ya kong kai podangi tapi kau ni tapi dia tahu tu naya mana naya pak gurongnya wadi tajama na sabak padalengnya malah na tahu padaleng repana makiro jadi pertama nas sama turu si tahu pandrita makada duan rakas sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwat tu purana basubu tawe nah sama turusi duan rakat tapi kan oke tapi dua pendapat nah sama tururu nak makada duan rakat yolona sampaja subuh itu tapi angka dua pendapat angka makada ia sange sampaja sunnah pajar ia naritu sampaja sunnah riolodena panabas subuh tawe biasa kepacara matang kalinga makoro to makada de panabas subuh teh angka sampaja sunnah don rakang nasabao ko hadesa dua memat to hadesa bicara angka hadesa makada rakaatanil fajri itu iya kui betong itumpu kului duan raka sampaja pajar berarti yerona masuk sampaja pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh tapi angka hadesa lelem dena kada rakaatanil fajri makadai rakaatani qablal fajr itu kere silengangnya jadi ya komakadai rakaatanil fajri duan raka sampaja sunnah subuh nama suruh tapi ya kira makadai rakaatani qablal fajar
Dua rakaat sampaja sunnah riolo na pajarange, berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh. Iya na tunang katau mas sampaja sunnah dua rakaat capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh sekitar 5 menit 7 menit melona tama subuh mas sampaja sunnah idun rakaat iya na ronasa sholat sunnat qablal fajar. Itu jadi upapahang ini ya. Tapi maka dake ganon roi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat lihat to angka maka da yero na masue dua rakaat yolona sampaja subuh yolona sebelum asan subuh iya masaworo nasi di tau pandrita na masue rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri iya na masue sampaja sunnah subuha. Jadi pura bas subuh tawe ijama niero dua rakaat. Iya naro narampe nabita makada rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sampaja sunnah na subuero sampaja sunnah fajar masarolab bi na rekomelo ilai nilai iya tu sampajange masarolab bi ya regayase nanya lino lolong isana. Itu iya to na sampajange naten nabita isalai na rekomatangangi ijama nakama tawe. Itu naten maka de nabita ya komatanga ko mas sampaja sunnah nakama pak bange na yaki ko makadade na salasay sampajaku ya na kata bere imange kata bere pamular na sampajange salaiwi itu sampajamu kecuali ang kedua sampajang aja musalaiwi nomor si di sampaja sunnah subuh yang kedua sholat witir. Jadi kotoma witiri jadi itu witiri namo pura bas subuh tau itu ko napai haden atau sampai jamai itu wat dingi jama o ko kiro kaida na ang kami matto pasan na nabita ajalalo na demo witiri na mo manihasirakang ya kene ang kasampaja wadding ipapite ki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri tau ipapite ki barakna maka daya macipi iwattu cek dek mani wattu kega na ijama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nas sama turusi tau pandrita maka da iya ko sampajang iya duwewe witiri mujama lebih mu tahajud musalai daripada witiri apa iya witiri maka dai pong Allah taala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku. Ya ko makadai kekasihku berarti makadai waliullah walinnah tauripojinna pong Allah taala. Jadi ya ko meki mancaji wali tauripoji ripong Allah taala awitriki. Ya na tunah kada nabita ajalalo na demo witri walau rakaatan namo manihasi rakang. Jadi ya tu witri de namu telah telu. Tapi ya ko bilang witri paling matandre 10 pitu rakan. Dito nang kata jamir 10 pitu di. Nang kata witri 10 pitu. 10 5 dito. 10 telu dito. 10 siddi asera. Ya mi asera madaring kana jamay. Angka narampe alina pangulutta Imam Al-Jaizi tau pandrita pahakiki makada ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri namo ni jumami bawan ni jama itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri iya kode maka dapat ko batik jami Pak Ustaz dua cidi. Nah, wadito
mak kata pandrita makada palaba makada dua tiga, tapi ia kuya masawroe makadami dua napasidi. Jadi namanya saful witir. Jadi roduan rakanger. Iya parosi rakange matu akadani witir. Pak mega tahu maka do sholli sholati sunnatil witir rakaataini. Mapat diulu tu malaika. Pak maka da wakatai masam paja sunnah ganjil duan rakam. Kadai malaika gendak bali tu keduai. Makanya sholli sholati sunnati ma'al witri. Jadi wakatai masam paja sunnah bagian na witiri duan raka karena pong Allah Ta'ala. Ia peromatu si rakange maka dani usolli sholati sunnatil witir rakaatan. Ya roh. Jadi tepahan itu. Kodetis sama basara bicara gini. Wakatai masam paja sunnah bagian na witiri duan raka karena pong Allah Ta'ala. Magampan ya roh. Ya ko mabikumo pia kalami dua mijolo puang Allahu Akbar. Makun rulada ni ko demo patapahag. Gitu. Jadi oke roh. Rewa kapemang. Jadi yo nak dua yolo na subuh. Laurincengi jolo. Jadi oke roh nak berbeda kata pahan ni makado angka makada sampai jasunna dia penatama subuh. Angka to makada de purapi basubuh tawe. Ia kui bukai penjelasanna alena pangulut ta Imamul Ghazali. Ia Imamul Ghazali ulama yang kasyaf dikenal dengan istilah Hujjatul Islam. Tau pandrita lopoh. Angka kita noki kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang. Asalnya ya ro kita na hiya limiddin. Angka koro kita rampe makada nani gini tau mas sempaja sunnah subuh. Jadi kupur ibas subuh teh rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah. Jadi alam nasrah. Rakaat maduanna riwayat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisyin. Jadi rakaat pertama al-insyirah, alam nasrah laka sadrak. Rakaat maduanna purana mak baca Fatihah ya lay surah al-fil liila fi Quraisyin. Iya roh. Jadi tapalak miru dua itu. Iya. Imam Ghazali ya. Angkatona rampe tau pandrite oko kita hasinatul asrar. Hasinatul asrar kitab gudang rahasia. Ya nak kedana teh gudang rahasia berarti mujarrabat kubra isakna itu. Itu termasuk kitab mujarrabat kubra itu kan jaran na amal katena sebab mega hadis-hadis lemah, mega totannya hadis qaulun ulama. Tapi ya qaulun ulama tau pandrita tembus kasyaf. Ya. Jadi biasa ramping. Makadai nanigi-nigi bacai rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah, rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaipah. Ipalampiri umuru na dena mati ya tute na dapi mangaribi. Ya ko tau mati ya tabaca. Tapi aku meki mati pasti talupai. Itu makadami tau pandita papalampe sunga. Iro. Dua, angka mau pecik di. Angka narampe tau pandrita okko lalan nasi dia kita saya lupa judulnya tapi ya ro kita kalau ndak salah Mabadiul Azazi. Narampe makada nigi masam paja sunnah subuh nabaca kuliah ayyuhal kafirun. Akatallu raka' mamulan nari waktu purana mak baca Fatihah nappa kul huwallahu ahad akatallu ri raka' maduanna padai ko masjidak kai ulawa pada rajan nalino kaya ka nami pake no iya ko meki malamanang ijaji
Rakaat pamulanna ibaca alam nasrah, napa ibaca al-kafirun akatelu. No? Jadi rakaat pamulan ku pernah baca pada tali jolo alam nasrah. Letu isura alam nasrah, tabaca al-kafirun akatelu, napa ki rokok. Maka deki matu male rakaat kedua, tabaca ni al-fil li ila fi Quraisyin, napa tabaca alantara kaipah. Napa tabaca kudu Allahu akatelu talamanan nih. Kak dena cocok yulangi. Itu? Kak dena cocok maka da oi meka malamana ngipe kocarana, lau jame jolo dua kada si kamale dua sud dena cocok. Apa duan rakami? Makanya pangupui patama manang. Dengerang ya. Jadi rakaat pertama alam nasara napa kuliah yual kafirun akatelu. Nasabairo alam nasara dua non roibe matotama papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pabalinna. Ya ku ya rona supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh dega gabali wat disolangi ki ibaca alam nasara si bawa alpil di ila fi Quraisyin. Jadi alam nasara ka do bolok mu fungsina. Iya mi matu rakaat kedua. Iya na rupe makada alam nasara rakaat pertama napat kuyal kafirun akatelu. Rakaat maduan napa matu napa tala li ila fi Quraisyin napa alam tarakaipa napa tala kulullahu akatelu. Kalamanan nih. Yang penting tingerang pak ya anu patu ipak biasa pak apa ya kode ini pak biasa tuh dikajili-jili nih tuh agak sirona itu ipak biasa pak ya natu ampai iya ro tau pandrita maku ya para lupa pahangi kia supaya aja nato salah paham maka da magi nang ka ipat tentu makoro na dena pat tentu ina bita maku ya iya ro aya eri lalenna aku ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing angka hadesa bicarai kadakala deto kagak hadesa bicarai angka to penemuan ulama istilahnya na amal kangi tau pandrite materu nasabari na lolongan hikmana yana ro na pak gurongan yana tiasa kaulun ulama. Ia komakiro dena kadate hades makadami penemuan dalam ilmu hikmah. Itu termasuknya tu niga baca kudu Allahu kak denang kana surongnya nabi tamakada baca kudu Allahu akasisap buko soi akasisap buko ni denang ka. Tapi angka sahabat na nabi ta nabaca yero. Nabaca yero. Kudu Allahu kasisap buka soy na baca tu kasisap bukon ni sahabat na nabi tayi si sanna mate muawiyah sanna si sanna mate maselan nabi ta taselang magi na taselan na saba nasang imelo kama lino jadi namo tu nabi ta de tonis sangi maka damaga na kama lino tapi ia makoko kita maega hamisangi maega nasa yan ang kanao ni mako adena na meta yan na to na mo pa buray witang katona pangobatan akhir zaman ito maega padahal nabita lagi din sangi makada mager kumikama lino jadi yero nabita kan ang kamatan na soe malibu tapi dega cahayana pada miulangnya masela nabita Deto nagarhana maka day nabita napurangi malaikat Jibril Jibril magi nako matasoy makaliliang Deto ka na may kama lino maka day Jibril de iya ro ampay de gaga cahaya na matan nasoy Muhammad 70 sabbu malaikat napaturo po ng Allah Ta'ala no 70 sabbu malaikat ang katori waya makada dena terbatas maka dami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa itu ron na malaikat langi sana ikinri ya sangelangi wallahu alam apa
penelitian makada ia linoy angka yasang bumi, kemudian angka Pluto, ya naro Pluto na semantan relanda na langi mo pa ano mo pa yero tanya palangi itu na yero bintangnya sisa butong perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya sisa butong malalang yero na panadapi bintang terdekat dari bumi. Nah makadami koya langit dihiasi oleh bintang, berarti kenri bumi dihiasi oleh bintang. Tanya langit jadi pekoniero. Itu oi biar ko ya ko makaran ite kenri resang elangi wallahu alam. Dia naga paham iro di sakar kenri monro. Yang jelasna onrona malaikat elangi. Nanyero makadai Jibril napaturungi po ang Allah Ta'ala malaikatna. Maka nabita magami manginap magi na may galanda no makadai lawi masampajangan ngiro sahaba mo Muawiyah tas sila nabita aga man kalabihan na ito magi man na ipanora malaika masampajangan na tau biasa muri tanya to nabi Muawiyah sahaba ko de salami tapi tanya nabi makadai malaikat Jibril tercatat ia rote oku posisi na po Allah Ta'ala yang ngakuiwi oku po Allah Ta'ala maka da ahli surah Al-Ikhlas. Nah, itu iya naro jadi itu kudu Allahu pa dia nasala ya tu maka da ibaca kata lupa ada ku ipatamma ikoran dia aja tangga biasa ani biasa kaya teti we mataku maka da unrolopo na pamasena po Allah Ta'ala taudein uli mengaji malampe namu kudu Allah minabaca itu namu yam itu jadi itu tu nawa dia capa imak kudu Allah pak katoje itu tau kutuli kudu Allah minamba pu iman nasi kudu Allah ku sia aja ta capa itu de nawa ding jadi makanya bita tolo tu solo sahabat noli sahabat na tolo iya ro nabita benena na tanai maka da ia lakai mui tahu salama tercatat iri sisena pong Allah Ta'ala ahli surah Al-Ikhlas mako kami kak tanaiko akasiaga memang ina baca lakai mu kudu Allahu kagak pesan naro maka da kaseko ina baca kudu Allahu lakai mu nai catak mana yasang ahli surah Al-Ikhlas maka baine na pura kak na podang maka daya ruya bacaku dewatin roko wani ko de naganna kasisa buku Allahu baca de tona labu matan nasoy ko mubai ko de baca kasisa buku Allahu berarti kedua sabu si sabu ko soy si sabu ko wani tulia mi rona pananung tapi ia ko ibilang si sabu apa makaraki jadi ini maniro ia kode hatul le baca akaseko ro tak gangkulengan ni siaga tulle tapi makanja nareko ipan nanungan ni maka da seko maka da sisa bunaya 500 ko 500 kon ni wadisa pedik apalagi makoko akan menyamang kata tasab beto yaitu tasab be pakena nomoro tanyana yaitu ipacene bilang-bilang Pacu ko bilang pilain ko matinro ite tak den na madari na lupay kada siaga ron. Yo poko ya tu napasa dena ina mo matinro di tama di ba o siya no ni natambay man ni. Edo. Jadi ya tu bilang pilang ni mako ko apa bilang pila tau patinro ni tu ipasa. Edo. Apa ya ko ya ti pacen madari tak den na. Ko matangangi masih kiri na cakaru do pak setangi mematoha apa tinroy. Ada na metolas sapu-sapu mata ya makada magi-magi na tinro na de na letu makito jadi iya metoro matana padam itu katomoto ko subuh maka tanah madari ni aja lala matana makwe na nangkalingete na sa menapay mga jililu jolo cede pa de to pa rabba si oh raba niya tu ya na rabba ele pinoto yang lagi na sama memang setan ya na tu nakada nabita akatalu tu nasio alomu nasio matamu nasio takalem jadi patui rantena narekomoto ko
Ya ko moto no pattu si rante nak kadek ko si jalo mak jenne. Ya nagesa no wae pattu telun itu. Ya nampai kada. Ya kong katau matin roang ya na tu ampai biasa ya pi wae matanah. To? Ya pi wae matanah. Tapi katau pasantre de na pi na bolomete wae mapantengang. Itu jadi na bolome mati wae mapantengang jadi magai na sabak memang loki mak jenne ko makiro. Langsung berwudu. Tama ni betul ini? Oh, monimot ko tama. Oh, iya. Terima kasih buat Anda yang masih menyaksikan video ini sampai saat ini. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Anda semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah. Jangan lupa bagikan video ini bila serasa video ini bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Silahkan dibagikan melalui media sosial kita semua. Semoga terhitung amal jariah karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Jangan kemana-mana, kita saksikan kembali masih banyak ilmu di akhir video ini. Tak dampangi kak angka cara koko paleteang. Iya, jadi kata sia koko palete jadi pasti teruminero makie. Jadi nak sampai sunat subuh to selesai. Angka cek dek maka dawe madari ya Pak Ustaz terlambat kak. Dia nak kasih usah 4 jam sampai sunat subuh na tulu jam apa? Wat dingi qada. Pura pi mas sampai subuh teh ni jamah. Namanya qada. Tapi risese na taude nangka na salaiwi. Ya ko bisa mo ide tajame jabawan na. Risese na mi taude nangka na salaiwi. Ya. Boleh di qada. Nasaba angka sahabat nangka riwayat ya naronia sang hadis takriri. Ya sangnya takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam. Betul kena dia nak kada Nabi tak cocok ni, tuju ni, dia tu nak kada salai, mamakobam ni. Tapi amakona Nabi ta manur ulama hadisa wadi. Nasabak ya kene dia na wadi maka dia Nabi ta aja. Tapi ro Nabi tadi balala nang kakalima masuk ko timun nama kada salai ya tu de. Agak na pau maka dami Nabi ta melo ko galau pak guru. Lebih makanja na itu. Pasti nasalay ni tayo kumakir to. Milo ko pak guru lebih makanja na itu. Maka dia sahabat, itu pak guru na ya Rasulullah maka Nabi tayo mo baca. Nasalay niya rumato. Jadi dia nak Nabi tasalay, yo pwede. Naraka ya to. Wah, tapa. Di kaga. Silalona na ja mataparana ka nasa pajaban ni pale. Makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya. Namo salah dito na merasa salah. Nasabak na po dami maka angka lebih makanja na itu. Pada roto masih kiri pura masam paja subuna sel masigi masulek ka batu karo manala. Meni sitan reuluna. Batu karo manala masih kiri. Na itay Nabi tawe meni tanga sode panasalay ya daperi de na kan Nabi ta sale jama-jamamu de na po dami makada. Si ponak gero pura ko masam paja subuh dia pernah kapasal masigi nasa din ka nasa ampi ka nasa tuli masikiri ka maka Nabi tamay ganito baca nasang akadua nilete ya betul rumah na makan itandre maka dia Nabi ta melo ko go pak guru ang kabaca nabaca Nabi ta subhanallah wa bihamdihi adada halqihi wa ridha nafsi wa sinata arusi wa midada kalimati. Makin nabita iya ubaca ewe apa katalunoli nabita iya ubaca katalwe iya kokke surimonri ni pasitimba si bawa ya tu si kirimu si pamulai letu makokoe namu ikali akasapulo ya tu mata nak mo pia kasapulo ya ubaca katalwe. Tapanasoro batunah nasang tapak guru yan na rin karena nabita bacay subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi
wa midada kalimati. Sikiri tau repah. Apalah nih? Wah. Iya je bicarogi ya Pak sisap melo pada ko makadai iye si bawa Jadi maponcok ya, subhanallahi wa bihamdihi adada halkihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. De pania pala. Iya ro tak amalkan yan na tunang kada to pandita baca akatallu ko rewengi baca akatallu ko subuh puro masampaja subuh namuy yami itu mo baca luar biasa nih liwat ni tanak napalan na ito jadi komeloki makada kami na matana de nagacau ya tu yan na to sikiri tapi de na yaro sikiri kami na makanja iya miro kami na matana apalan na tapi angka to sikiri mancajita na tanang ko suruga pada ko makadang kadoriang itanang ko dara ini salai iya na rumatu mak buah maka iya na ro hidup pa angka to sikiri detannya ya subhanallah matana miyangka kega makadai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim kato baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah iya na ro sikiri tanatano kilala na suruga. Itu jadi madupa-dupa. Kato makanya kumeko pakabari tapak mu baca la ilaha illallah. Madupa-dupa. Idi man ya ko malam-malam may tapak la ilaha illallah may kay baca. Ya ko makura-kura baca iya na rota baca na subhanallah bihamdi adada halki wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Madupa-dupa mo. Yang penting ang kata amalkan. Pak makom itu ya ko makada DJ gawa pala ustaz. To kalulu aja ya si may baca siya lupa akarabani astagfirullah 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 ya benar ya kumakunru mo pero salawa na namo salawa mi tapan nanunga baraka lupo na niya to ya jadi dia nagacau gampang ya ko dia mo pati sang salawa mate bawan ni itu jadi sampai sunat subuh kemudian letek kak sampai sunat yolona si bawa imonrin na loro ba'diyah dan qabliyah duhur. Iya ko ulama fikih ya. Termasuk Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali, duan rakang yolona loro, duan rakang imonrina loro muakkadah. Ya sange muakkadah dena moto makada denang kana salai nabita. Sampai sunnah pokok. Iya ko Imamul Ghazali apa imonrina loro muakkadah. Tanya gay muakkad. Apa iya tu sampai sunnah gay muakkad loro apa yolona apa imun rindah. Nah, jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur. Cara jami wad di langsung ngepa wad dito masna 2 rakaat di bersalam. Ya komelo ki suku-suku tapagan na ya pak. Nah, itu apa ya ko 2 itu sampai sunnah minimalis asana. Ini minimalis. Aga gunane repat. Angka riwayat puluku pangluta Aisyah. Maka dia Aisyah narampi ali malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam sore pamasin ani salamakan maka Nabi tanani gini kita umas sampai sunnah patan rakang yolona loro patan rakang imonrin na loro lai harangan nyukupung Allah Ta'ala nagis sa api neraka watak kalina. Jadi fakada haramul jasadilan nirat lai harangan ni nagis sa api neraka watak kalina. Iya to si oko kita hialimiddin kita ni Imamul Ghazali patan rakas sampai sunnah imonrin na loro tapi leang de na biasa. Maka de Imamul Ghazali metta malampe baca rokokna malampe itu sujudna agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surana napa metta rokokna jadi dia nak kata lu baca subhana rabbiyal azim ibaca bahasa kita aka 20 sini iya dia nak kata lu apa angkat tu Nabi lah ya Allah
Allah de meteta sujud meteta rokok nah makoto paropa emang meteta tu sujud nah tapi petandra kangon nah napakupure na jamayaro tudang icinampo masikiri aga nasi Imamul Ghazali iya ko napakuiro batena jami sampaja sunna imun rina loro 70 sabbu malaika macio masempaja sibawa alena 70 sabbu malaika macio di masempaja yang kedua iya na malaika macio di masempajange matasakde aswani milauri pong Allah Ta'ala sarekom mengion nate ni pas salama ni pak baraka tutungan jadi malaikat milodongan dia necek dek 70 sabbu malaikat milodongan tapi marak-jirak nak ko tahu marepa dia na cocok apa metet terrokok na metet tu sujud na tanya ya tak-petak itu tanya mapudong kanami betul kan yang penting ngepai tanya ya roh jadi istilahnya sempajangnya mas senang jadi kiro monro mesti paha kutulai jadi roh muakkad gairu muakkad ya ko muakkada dua yolona dua imonrina menurut ahli fikih iya kotat Imam Ghazali dua yolona apa imonrina iya ko gairu muakkada apa empat sebelum dan empat sesudah dukun yolona as-sarae dua muakkadah sebagian ulama mengatakan empat ya muakkadah yang jelasna sampaja sunnah yolona as-sarae patanrakang hadis memang angka mimakada muakkada angka tau makada taniya magai nasaba angka narampe Aisyah maka dia ronabita kosarai patanraka sampaja sunnah na zaman na pertama masih angkato sahabat pawi makada uruntu inabita masampaja sunnah yolona sarai don rakami itu kena itu jadi pura na jama dua pura toppa Aisyah makada apa na jama angkato sahabat makada de bita inabita dua mi na jama itu ya naro nakada angka makada dua angka makada empat tapi yang jelasnya patan rakangnya angka hadisana aga pesan nabi ternyata angka padilana nani gini kita umas sampaja sunnah patan raka yolona sarai apalanna yaitu patan rakangnya nawala ipu Allah Ta'ala pada eganna apalanna tau melaksanakannya ibadah umrah satu kali nah ini tuh sampaja sunnah jadi ya ko 25 juta di ipasa dia na palo umrah ma 5 ngaso 7 ngaso na perewa apalan na tahu ya ro umrah satu kali ko cicam mina jama pak itu pengumrah dia berkali-kali tak cicam milau mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah jadi dia tahu make itu pada ko satu kali umrah pada apalannya itu nareko masam paja sunnah ipatan raka yolona sarai jadi mereka kapalan naro apa iya kene melo imakadapu imang roh nani gini masam paja sunnah patan raka yolona sarai ya lengi di 25 juta khais baka masih gi desa kadake ganola pu imata mah itu jadi makira jadi itu karena fadilanya yolona monrina sarai de gagah deka sampaja sunnah imunrina sarai tapi nabita angkan lobolana Ummu Salmah indok Salamah iya na bainena nabite matolak da inapa ipu baine apa mati ambok Salamah na law nabita siaraiwi lawi berduka natako makade nabita bacai pudang Ummu Salmah masarala da ikasih nyawana kadai nabi tabaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambahi Allahumma ajurna fi musibatina hadha tambahi Allahumma ajur pottolayang nga iya talaiwe iya lebih makanja inanya talaiwe jadi situngan na kung katawin na motoro na tasuri baca itu jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun
Apa ia tu inna lillahi ternyata mate. Ni baca musibah mi. Maka dami ko dalile yang terkena musibah. Tak dengi motoro tak dengi sandala amate ngangi tau malasa, tau kecelakaan. Ibaca inna lillahi. Mereka apa tu nasa dia pun dah mati, natanya itu macam tu mati ya tu. Itu. Jadi dibaca roh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Napa tambah Allahumma ajurna fi musibatina. Puat tolayang ia lebih makanja ini ya talai. Maka le Ummu Salma purana na baca roh, na baca sah. Napa makada angkamu pagatau lebih makanja na lakaiku. Dero na betul na na rapa ako kalan na sa nalakay ko na tahu kanja arwani pasak bara na denang kana macay pasampajang to lima nya makinin na de na kaga tahu pa dalakay ko kanja na iya na roga aga nasabari ni podan nabi to ko malaikat Jibril maka da na rapa tepat na Ummu Salma mo podangi rupa dongange sehingga nabi mendatangi nang poga no kade nabita waktu ku saliwa pintu na makin nabita dega je mu yakini ro mu pawe upodakwe gitu nasa deje na de yakini de minarapa kalau ku seding pa makada de na seding gaga tau pa ada kanja na lakai ku makin nabita ke ga makanja lakai munaya napa na mama ko ni yaitu ampai nabita na pubay na yaitu umurnya 60 tahun lebih jadi tahu matoh itu ibu bayi nih iya kong karoan itu lima mak bayi di macuri nabi suruh ni sapa atau matoan 60 na tahun nak kawingi wih itu lima macur sunnah itu pak maka tu ko iya kuat bayinya ngamakalita sunnah wah itu iya ko sampaja maka kunruh jadi tapi ya maka kami tu mulai lalaner. Jadi saya wasiatkan dan itu. Jadi kong kagagata paletat deng. Iya naro baca. Abu sewa ki tawakal ki lori pong Allah Ta'ala. Nasabak maka di situ gaga pasan na guru tero pak. Guru ta almarhum aji pataput di Sukara yinawi dinamo na pesantren lau podangi maka dah. Dia kajiga baca-baca ta pala iya ro pala wala wairo. Pala ustaz kiai pimpinan pondok na macan ni matoki tu mak guru dia kok kita eta runti rumah kada ye baca na denin na muite ga gawe maka de guru ta mai ka sana mai ka sawa pala tapi dia upake kak magai na saide dalle na yero na laya aja na nilawai dalle na tahu itu mamagi-magi ya rona lairo na uhalalakang ina pak baraka ina wadin ne wayang untuk keluarga apa niga palalo yokoro pangai ana wanita ina dinamo kola sari makali cubuh itu nade tanyala langi robunge namo atu iti roto bacan ne sapa de to ne ita ko to baru ana wana runtu yokoro berarti mako memetiru pura nagari sikange pong Allah Taala dale na tor pura halalaka ama kona maka dati kilala makanya mate ko maku ko inay motoro na maka dale na toro lima ko na dapat lo pula guru tabi lo kuwa dako dia ulit tage tu pak kiai maka da muda pimo tu matu na mama ko ni guru ta yemi ro tapana pulanga maka da to milaw do ni pa ina sang anak kasi digaga wena na puang Allah Taala matu tu nakate na lo ko masikolah atan na po Allah Ta'ala pasting kay tarima doon na kunegan na tuwa na ito milo doon na nang kadali na nang kadinamo pero we baraka na doon nga so lagto ila porangi maka dayin na we dinamo na pasantrengi talo taw patamangi dinamo lo po guruta maka day guruta nalay day chin natat day nga pa day gagay dinamo talo kini day natat day mamak ko na jadi iya ro ko taw makanja pahana makoro dia na masuk sama dia tu nang kata makada iya ko ni nale te gagata melo mitu po ngala taala to layangi labi makanya pak dia na tato la ko dia na laga itu to jadi iro ipake sakira iya na jolo pangolongan ini kamu pamatu apa napay pasapi na sampaja paralu ya Mikaw pa sampaja sunna, angka sampaja sunna haja, angka sampaja sunna toba, angka sampaja sunna tasabbe, angka sampaja sunna utaka, o ko bulan Muharram, kung kalasan na tawe, pasti ang kabura ini.
Angkat tu sampai sunna aku bulan Sawal. Ya arwara kana, ya ku ijamero sampai sunna ya natonakan na la saja tama selang. Ya nang kamoto ko tilalan na lino wad di buraiki o ku inipi na buraiwi. Ya tu ya ampai ko malasa apa abu dew maselang. Dari bang kalau doktor kada aja nah, aku ngerjolo. Kamu tu matu baraka na alhamdulillah sirik na taung baru-baru akan nak la saulas sidi, ulas 10 sidi. 20 10 masona deulo mak juma kedua wa deulo tokong deulo doktor apa waktu corona mari di mana pak kita ko deulo tatonge tapi tuli sampai jaliu mak maka dade tuli yakin nggak maka dade dan ternyata ang kecil di tahu pandrita pak denang ko siruntuk de tahu panis sama bahasa Indonesia bahasa Arab mina bahasa Inggris denang ko siruntuk na sama oki Amerika monro si Hisham Kabani. Magi nang kaya rokilalan nipi pole. Angka pole Pak Guru makadang katuwe samsangok ya si nalamarimu o kung katutuk ko ay bosyok kilalan nalamari pasigaru ya rominungi. Ya pero na Pak Guru nga na pamade. Moto ka bodang ibu elenga roe sam-same nasa capung ni daku dene capung kau apa ko tu nalai nasa katonga mopa daku katuwe bosyok ko tu betul aku saliwang itu air hujan di bulan 4 pasigarus mulai nggak winung si kaca winung saya minum itu sore pura masa pejangan saratai winungi pas bajanna elo nak matasya aku cempa gitu. Itu kak barakan itu jadi itu sholat sunnah utaka dan memang mega kulalan na kita narampi padilana sampai ini kasana oko Ibnu Halizam narampi itu jadi engkah tapi mundri pematu pangolongan supaya manase Pak metete jamero tapi ya tomi kula sawali deni jamo kula leng pas pura malepa sulah ya kesana malepa Idul Fitri teh mapamulokor pijama ya naliwan ni sawal pajatoni saya kira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Itulah tadi ceramah yang insya Allah penuh hikmah dari guru kita Ustaz Muhammad Yusuf SOFI MA. Alhamdulillah ada banyak ilmu yang terkandung di dalamnya, ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik, dan ada banyak amalan yang semoga bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Jangan lupa bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita, ataupun di media sosial kita. Semoga kebaikan kita terhitung amal jariah karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.